about sa magkama o ice. So tanawin niyo, panoorin niyo. So, hello friend, magkama tag ice karon o kanitong buhaton ni sudlan o karepong panel imbudo o atong magkama tag ice mo ni kung buhaton kada gabi ice para baligya ba. Okay, ito sudlan. Okay. Agad naman itong paan. Gamay. Then tuyo ko na to para mahugot. Sanina ni mo asa. Then usa iba. Sanina dito di man sanina iuli ni mo sa Iba then ato yung idot para mahugot ug maayo. Kaya kung dili mahugot ug maayo, dugay kayo mo ice. Kung dito na ito gama o ice. Then agad gapon ito paan. Wala sanina kwa Gamay. Ito gapon. Sleepless man ni kana di sleepless. So ayaw mo kalimot sa pag-like o subscribe sa YouTube ko or comment. Kinahanglan yung tanawon niyo tanan tapuson ng video or usa ka mo likahanan sa tanaw nimo sa video Gamay ni dako. imong Tarong nga. usa ka mo comment tapos usa ka mo subscribe. Kung imo kung ikat video malagasan ka ng subscribers. Ano may tubig ito sa sudlan. Okay, ikat iputol Asa dapat po tulong? isip Asa ano? kana. Okay, maunit tanan kung gihimo nga ice sa kagalon nga mineral. Maunit tanan. Itong pintahog pila. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
9, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 sa usa ka galon. Nga ibalik naman ni tag 3. So, 162 tanan. So, okay. So, mineral ni. Okay, di na lang. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel YouTube or like or comment.